ljubezni se ji bodo uresničile. A kaj, ko se vanj zaljubi tudi njena hči? Ljubezenske vezi jutri ob 15. na Pop TV. Vsak četrtek je popolni četrtek na Pop TV. I saw that coming. Seks v mestu. In Alias. If you knew what I get every day, you might even thank me for doing my job so well. Dve seriji, tako popolni kot četrtek od 21:45 dalje na Pop TV. Živimo v času redkih junakov. Cordell Walker je eden izmed njih. Sorry, I have handcuffs. Zadnja legenda Starega Zahoda. Teksaški mož postave. V petek ob 22. na Pop TV. Potipki na prava vrata. Pošelj tekst na 2929 in povej vse, kar jim gre. Na strani 400 preveri, kva dogaja v klepetalnici, za kva boš glasoval in kjer mu čestitu. Ne bod mona, bod in. Pošelj tekst na 2929. Novi Punto z revolucionarno multijet dizelsko tehnologijo. 350 000 dolarjev popusta ali zmanjšanje pologa pri financiranju. Kje so roke? Igra je veliko bolj zanimiva sedaj, ko lahko sediš, kaj ne? Zabavno, če le nimaš občutka, da sediš na mokri spužvi. Zato smo ustvarili novo pleničko Pampers Total Care. Mokrota vpija hitreje kot katerakoli druga plenička. Tako bo otrokova ritka še hitreje suha. Končno! Zdaj lahko vzameš stvari v svoje roke. Novi Pampers Total Care vpija najhitreje. Špar in Pampers vam zdaj ponujata več. Poleg suhosti in udobja, vaš malček dobi še igralni komplet Fisher Price. Pampers nagrajuje v trgovinah Špar in megamarketih Interšpar. Lepo zdrav, Peter Žonta je zmagovalec tretje tekme novoletne turneje smučarjev skakalcev v Innsbrucku. Dvakrat je izjemno lepo skočil samo dno moderne naprave in suvereno pravil vso svetovno skakalno elito. Uspeh junaka dneva Žonte sta dopolnila Benkovič s 17. in Peterka z 21. mestom. Britanski premijer Tony Blair je danes nenapovedano obiskal britanske vojake v Basri. Blair je v drugo največje iraško mesto priletel z vojaškim tovornim letalom iz egiptovskega letovišča Sharm el Sheikh, kjer je z družino preživljal počitnice. V govoru je med drugim poudaril, da so države, ki razvijajo orožje za množično uničevanje, grožnja celotni mednarodni skupnosti. Iraq was a country whose regime had a proven record of the use of weapons of mass destruction, not just their development, and a regime so abhorrent that, as you will now know better than you did before, literally hundreds of thousands of its citizens died in prison camps, in the ways of torture and repression. And if we'd backed away from that, we would never have been able to confront this threat in the other countries where it exists. V Egipt so prispeli francoski potapljači in preiskovalci, ki naj bi egiptovskim kolegom pomagali iskati posmrtne ostanke 148 oseb, večinoma Francozov, umrlih v včerajšnjem strmoglavljanju letala letalske družbe Flash Airlines v Rdeče morje. Pred vzletom niso na letalu opazili nobene napake. Švicarsko letalstvo pa je družbi zaradi pomanjkljive varnosti na letalih že pred enim letom prepovedalo polete v švicarskem zračnem prostoru. V Gruziji predčasno volijo novega predsednika. Volilna komisija je volitve že razglasila za veljavne. Ustvarjanje kuhinje po meri vaših sanj. Whirlpool, vir notranje lepote.
Vse najboljše v novem letu, veliko dobrega vse leto. Valfruta, ponujamo več, samo naravo. Lej, nad našo hišo. Veš, kjer Mavrica svoj lok spusti, so zakladi polni okusnih, zdravih in naravnih dobrot. A ja, Zlato polje. Iz zakladnice domače kuhinje, Zlato polje, zdravo z naravo, druga Portorož. Ljubezen je lahko daljša od življenja. People say I love you all the time, but it doesn't mean anything. I love you. I really love you. In močnejša od duha. Sam, can you feel me? With all my heart. I feel so alone. I'd give anything if I could just touch you once more. Life turns on a dime. You have to live for now, for today. Nedeljski film Duh, nocoj ob 20. na Pop TV. Tu so, da pomagajo. What do you have for me? She needs surgical intervention for hemostasis. Take her up. Who are you? Dr. Robert Romano, head of surgery less than a week ago. Who the hell are you? This is Dr. Wu. She started yesterday. I'm sorry, what's your position here? You're a practical and intellectual superior with over 20 years of surgical experience. Anything I can do to help? You can shoot me now. Urgenca. Jutri ob 22:45. Nekje sredi Tihega oceana se pojavita brodolomca, ki imata neverjetno zgodbo. What happened out there? Turned on us one night in the storm. We're trying to save the boat. Just all over us. Trying to kill us. What happened to them? They went overboard. TV-kriminalka Nevarnost na morju v sredo ob 20. na Pop TV. Lesnina vedno ponuja največ. Poleg zajamčeno najnižjih cen za vse kuhinje, tudi prodajo na do 12 obrokov brez obresti. In še več, dodatni 10% popust na vso belo tehniko. Lesnina, samo do konca januarja. Znižanje non-stop se nadaljuje v letu 2004. 300 izdelkov iz skupine Vsak dan nizka cena je dodatno znižanih za 10%. 50-gramska jetrna pašteta Gavrilovič, samo $107. Poiščite izdelke Vsak dan nizka cena in prihranite v trgovinah Špar ali megamarketih Interšpar. Odkrijte svet okusov in dopolnite svoje najljubše recepte z žlico začinke. Začinka, polna žlica okusa. All right, sorry, mate. Listen, I'm doing some soup home.